Ütled, alustame. Alustame siis tänase võistluspäeva autasustamist ja esimene autasustamine tuleb siis esiveoautodele ja siin on 3. koha vääriliselt täna sõitnud Ainars Liepins. Ideja. Ma nuometin sävel. Teise koha esiveosõidus sai Kaupo Klaus. Enam pole isa lastega. No Kaupo Klaus, no, tüga klatus. Ja, ma hakkasin ka imelikult mõtlema. Või seda ma ütlen. Ja esikoha Pervamesta Ikar Svoits. Veitso. Спасибо. И ананас. Oiku hea. Võt, kus mul täna veab. Aitäh. Молодец, спасибо. А душ! Душ! Шаманский душ! Шаманский душ я видел. Не будет. Me saime ju teise koha. Sa võime pead ka lakkuda. Ei taha. Ja nüüd tuleb siis tagaveo sõidu autasustamine. Nii. Tagavedu. Ja selles masinaklassis oli täna siis sõitmas 9 autot ja nendest sõitjatest 3. koha vääriliselt Treeti Mesta Kaspar Kukis. Молодец. Очень здорово. Ну, а что Teine koht selles masinaklassis Mart Kiivit.
Mart Kivi. No, мал. Поздравляю тебя! Спасибо. Олимпский серый. Серый. Tuli. Sul kasvavad juba need ka või? Esimene koht tagaveos Perva ja Mesta Arnis Oodins. Очень прекрасный есть был. Спасибо. Поздравляю. Еще. Давай. О! Здесь. Спасибо. Молодец. Спасибо. Будем бегать. Tänase päeva nagu lõpetas see tore superfinaal, kus osavõtjaid oli 5 ja superfinaal tähendab selle superfinaali 3. koht Reete Mesta Andrei Tammik. Tule veel siia ka, ma ei ulata veel. Nii, palju Очень там все место собрать. Nii, Mulgimaa sepad. Kingivad sulle parima kärna eest. Võtmehoidja on see. Võtmehoidja. Получает самый этот персональный ключи. Teine koht Taraja Mesta Rauno Lend. Sa tule siia raisk. Mis sellega või? Nii, Mulgimaa sepad kingivad sulle medali ja siia on kirjutatud mehed, raisk, Pehmo tuli peale. See on selle eest, et sa mööda lasid esimese Sina ümbergi mul. Vahub, see on Mulgi lint, Mulgid on ihned. Rauno. See on nii raske ju. See on nagu see. Nii, ja esimene koht superfinaalis Perva ja Mesta Kaspar Skukis. Первое место получает еще такую корзину Mulgi veinikorv. Ура! Это самого быстрого Vinная корзина. Nii. Olmi saad ajada, kui sa penalt saad. Еще одно. Ja superfinaalis antakse välja veel eriauhind tänasele sellisele sõitjale, kes päev otsa vaatas, remontis ja superfinaalis tuli välja ja sõitis üle katuse ja see on Kristjan Kippus. Tule seisa siia. Tule siia. Seisa
siia ette, nii. Kas tuleb ikka üles, saab Pikali ja ma ütlen hoida sulle jälle parima või umbekäima. Четвертое место у нас молодой, очень молодой юный. И вышел только на последний матч вышел и перевернул машину через крышу. 4 круга проехал очень хорошо, но немножко где-то ошибся. Так что учиться, много еще надо. Молодец! Хорошее настроение, так что я думаю, что мы еще здесь увидимся, а следующий раз я не знаю, где мы увидим. Яникс и Игорь, вы будете сюда прийти. Янис и Игорь, приедите сюда, тогда поговорим, где мы следующую гонку сделаем. Где мы следующую гонку сделаем?